social ministry atul council guligen modakotolo mudigami kuriyagen deve CPR training naki rashuga dirule ekiyeki hadattoge tibi befuna hidumek dinumuga hama komme hemes muhimu training ek kalgon faha kolla komme ek farata kiwe sama mi community ga muhimu dawren ada kore wen adi beenun teri bike gotuga waki miheka vitivi waki kamen nuwana kaman algon menge visnuman efenna fenumaki adi emme rangalu visnum vesnota fenomes nunkan algon men mi eduge mi activity takum staswe gendi maneki algon ge terega komme farata ki farata ge e beenum wa amazaka diumatta ka gadala amasakke kofinama miharu miyon usulge tereng algon menna mi hallotaken hoditgen natijata ka hisabat devene kan ehenkamu miyaduge CBR ge mi training nun algona jumla gotegga mi dassi hama hagigatuge isnegumuge muhimmukama mihunge wahakatan huma ihusasta denegotuma mi baatuge kantattake mi community eveyawu iturun community development gen diumuga adi hasako mi algon me mi daira mi hidume dinuma beenuma farattaka nohanu beenu teri kanege gotuga